Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. MLA jong Kamelim constituency uba Hamlet Sendoling, hakakat nyo trek mentau benai nopra arja ke kendai. Ulalo mi kikli nong sensar snong, ya ki nong ilam seng balang, ya ki seng long kemi, bat ya ki reu pau kmat, na ki snong ba per, ki bahap apo usam jong Kamelim constituency, banya keren sani, halor ke Citizenship Amendment Act 2019. Hadin ke jelang ke Batisi TV kalayo ro banya keren bat uba Hamlet Sendoling. Ubala, ya tu bahakani jelang, lai tai sani bah halor, ke Citizenship Amendment Act 2019. Kebapan long nong snong bapura, ya kiret pat petwer negeri Pakistan, Bangladesh pat Afghanistan. Keban sebut jingma iki peteng giban wan hakani gejala Meghalaya. Pat hak juga poru kila penpau baka sorkar jela. Kedai bandawa naka sorkar India bakan penteri kamno naka inline permit hak jela Meghalaya hi borok away. Uba Hamlet Sendoling ula ongru bakum MLA hak juga por ubolong menteri jongan ke sorkar. Unsara Ahmad jong jelang jong ka kenhon menteri ban persngau halor kene ka jing sngokya jong ki paiba ya kene ka an balawan ra da ka sorkar pleng NDA balailam da ka seng Bharatiya Janata Party da ka wi ka chimuk nilai rai ba da klan chuma ki kwa bangan ngan keren ka kabinet ban pau ba kene ka rai jong di meeting kelong ba ka sorkar kare ban nyele ka bala ban pelaj ya ka state negla jungi pro ko da kene ka citizenship amendment act kalau ke total exemption untuk si kejuri kan dia belum tak pasuli ke kalau ke ak pas mentah baru ketika jinglang mentah step kalau ya kerandu dia bar ke LP berlawannya bari ban ra ban pesno ba dia ban pas dia ban ra ke mat LP apa ke special session ban pas ke official resolution yak jun company kami LP ba ke si kejuri kini kembali kapur berkathok kembali kapur ban ya kedukti neru di kapur kaba kecik mereka baik ya ki isu ki ban pendem ya kecik mereka jongi kam tam bami mata jalan waya kene KLP di nomor ba lekran marmat ba sokar dia ba ka don kam ra ya KLP dan stik ba larai ki man pur la ban ra ya KLP boleh pun la mara ba pejala ka jongi di kemasotong ai tu IP baru pada sehuniru ia kata kejelong kisi juga boros kata ia perta ngap perta kisi kisama kisi ke perta kisi perta LP apa mau peran apa serok ndre kejelong kisi juga kata sehun marbang ayo ban keren dia mat ia ka LP isu hak skor juga mirsya hangti apa Delhi berkeni ke skor juga ngasko ba kembalakan tu ski apa mirsya ba na long bola ke sokar dia ke skor skam ia ke jingut jumpa pak juga jelah begala yang jenuh kam juga an baklan kum kai ba ila yo ban penpau di jong jing ajumut kumba ila ajumut bene jinglang ila omba ila dan kam ban penteri kam no KLP maka KLP amnesu ke jing dawa jong kaseng badang menen de KLP la dawana do ipor ki bamenchua do islam prapnyo bo jinglam jumpa polindo por kendai po jinglam jumpa pol haki arja khalai por jilam jingba Daniel Krim do ready jingkuman jong sarkar itu gi por jinglam jong kongres musim lala ban penulong henry da jingit baskam ba kansadan sarkar kepala menteri kam ini KLP jingit bo jinglam jongi ba Hamlet kumu we ni menteri bat kumu we no ilam barem jong seng insyaallah penulong ini bade halor kini bagi sa dawa nomor ba ke Manipur ke Bamhap apa ke pergi jong ke LP dah ini sini de ndai ke jelak ke jungi badan pergi jong ke LP kadang hok banjo ada ini orang-orang bagi sa dawa tu ba bendan ke special session ini net sini bahkan ba nyo pas position bagi menteri kamai ke LP ilarai ban IT hi circle di per ban yakran ekonomi khmat ban penbuar bagian rai tang kawai gasur par kata kadiga resolution jong ka LP hapok special session to ho yang beda begini ka MRSSE di keniat ni ba dalam ba kawan ningkong abang gide ban tipsai ba kipat di mangklet ba ka MRSSE kami halor gaji hi jong gi khalai tri seng balang haus nam arjar khalai arjar khatsa
Ya gitu gipor ke jing ki jungi ketika jing mutlok jung sarkar bapak jing elam jung Dr. Mukul Samba bah kim sim lakwa panwara ya KLP ti hatu gipor kawala pelong ini ban perhat bah marna kalian bom chief minister report Dr. Mukul Samba wala asibun tuli gidau ki ongbo omla ban implement KLP makan kata ya tourism kan kata ya kiwei pat gibentah abe di bekeroi ke parti jelah ti na kalian jungi itu gipor ngilarai ban na kawai kesur ba ngidon kam no ya setiap lo kabakan senai dengan sarkar jela kabamdan kam su ban ya ban pan approval napo sarkar kami di kata-kata nginom la ban kelet ikinong yalam ki basong thai ki jongi nado iba Daniel Kriam beli gum presiden jo ki su to por iba Jo Marwen belum presiden juga FKGP to por pat kum juru ikinong yalam ki cema F ko jing yalam jo sadan bla ki bala du thia du dem ban penlong ban penwandur ki belum ki arsitek jo mereka MRSSI ti re hwede pat ka jingwara e ka amendment jongka MRSSI dang ni ka sarkar gini ki kendiak nai baladap isu ban ong ba hoi kam simdan kata ka consultation ka ba ni ka laiseng ki beri ki arsitek jong ka to ka ak mar hagi ki por lami sibun ki kentho ki don ki ken hon ki bla kentho ba ni ki ka laiseng ni la priang yang kata ka modify ALP re mentah pat ka ni ketiba mentah pat ni sultanat bagi tagi ken hun wilayah sutu lang ba plan kan irigaan kabaka sarkar jelar kadon hok ban pentergam te harbi bagi ni soban ong tanggoi ba nyimtep ya kata ka jing hak asen su gubernur ya kata ka bagi aman ni ak nilai osno bagi lah hak ya kata ka su gubernur dai ke ibu don ban ong kalau ba bagi dibentep sa ba principal ak empat yap kumno kan ni sarkar ko mataru ka ban pentergam ba ya kan ak yo romyo yang asen no to governor mereka principal akadon bat penkloy no ki kerdok kan ramandiar ni ki entry ni exit point nomor nginom la pan ong ba kani ka an ka khlai larang impar i ba ka an ka trekam te kumno ngin check ngin khenrai ki mendiar ngin detect ki mendiar kat ngimpat pentikana ki kerdok nang nu urung bat hamno ngin penmi ki mendiar kebenaran ni jala ka jumi